Atom, it's Adamant. His strength, his might, his speed, his fight. He's Adamant, that tiny ant, and his atomic power has what it takes and always makes the vilest villain cower. He's rough, he's tough, and bad guys yell enough when he is up and Adamant. Atomski mrav I ludi robot. Pa kako mogu izmakli udarce, čekići mi gotovo je. U redu je, sad probaj kontrolni daljinski upravljač. Dobro. Radi, drugar, naš robot radi. Sine, hajde kući, vreme je za popodnevno spavanje. Jo, pitam se da li su Einstein I Edison imali ovakve probleme kad su bili deca. Hej, ovo što je prošao kao da je moj robot. Vrati se, robote! Svet još nije spreman za tebe! Pazi! Jao, kakav grubijan. Molim te, robote! Ne drljajte zbog tebe! Izmeće mi opasno. Jedini ko može da mi pomogne, atomski mrav! Atomski mrav! Tu znači živi. Nadam se da je kod kuće. Aha, a sad posljednja faza mog eksperimenta. Samo pažljivo. Samo jedna kap ove žestoke tečnosti I... BUM! Atomski mrave! Još ime ti zvao? Moraš ga zaustaviti. Mog gigantskog robota rasturuje ceo grad. Stvarno? E pa neće dugo. Atomski mrav! U akciju! Hej ti, king size konzervat paradajza, postavi taj autobus. Rekao sam ispuštaj to. Nije trebalo da mu dam tako direktno naređenje. Uzem malo da ne buća autobus.